Kakenhun ki Asha hapo kalama juga Meghalaya Asha Workers Union ne MAWU ne kasngi kilapan pau ya kajing sengau diau namar wat hadin pun kenta balawai kajing yalang nakal yang kesorkar kampat pak satya ya kasithi kapan penskem ya kajing yakran ha kajing yalang. Ka Presiden ke Union kong M Mersing krayat hu bakum kinong tere Asha ki habanit pai no sayeng namar ka menteri ka kwat ka kya Dr. Amprin Lingdo wat hadin baka pa ap ar kenta ban ai kajing tho andre wat hadin saw kentaru kimpat yo satya. Bayakran bagi madam operasi tingkat bagi officer jangka NHM jangka health department kumjuru bat Meghalaya Asha Workers Union te hadin kijing dawa kijing heki jingi kumtu kumbalaya UI heki news ki media mo bana kalian jangka Meghalaya Asha Workers Union ni kerpat di state government bahkan penkiu ya ka fix incentive na ka shi hajar tengka kat kum ko na ka ar hajar tengka shi benai kat kum ka dor ka biadai ha juga pemerintah. Dia nak kalian sungi health minister mene ila terwa ya ki Asha shi hajar ban penkiu no sa shi hajar tengka kata kamut kan dai lai hajar tengka nak kalian jong ka state government ti badha kata ka jinge keren nak kalian jong ka Meghalaya Asha Workers Union ni ila ongi i bangin nomla ban aya karai ladangin pediang ne em ya kata namar bangidon ki executive members jong ka mawuhi ki badon hadu arspa neo kongun tingila ongi i ba ailat ini bangin diskusio abad ki Asha ki jongi dan ngin sa aya ka raya phi lengba da ka message lengba da ka WhatsApp ti sakawai shushu nakaliang jongi ngila ongi ki baya ka ai ka bakila terwa pedeng jongi wat lada ngimpat la ban aya ka rairu pin sobha ban aya ka assurance in writing namar ban syia kran barbeli bun sin ngila adep mat ni kran mentang ya klet no nasai tiana kalian kejongki kila kular ban aya ka assurance in writing mentang sihi tingila ongi ki bakin ai bakin penpoi ya kata ka assurance kejongki hapo arkanta tingila mi na po sekretariat na kamera jong ka kamera ba syong meeting menne na du si beje steng pat kopor menta kala adai hadu san beje ti kata ka arkanta kam dai shu le se kala poi si kilai kenta steng si kisau kenta tingi sutu ki Asha jungi ki badon jangai kinamla ban syu apsa la ne ban syong miet ban thi miet hasurok kumni tang na kadau tang na kabenta kata ka order ke jongki ti ha nakaliang ke jonga ngalayo bangan phone ngalayo bangan text lu ya health minister ala kerpat hi ing ong sobha ban ai no kam koloi rei kat hadu mentaru ngimpat yo ya kata ka order ke jongki ti nakaliang jong ka Meghalaya Asha Workers Union ni ben pau hang ne bangim pat la ban ai kanu karai namar klaim da UI ka assurance ke jongki teng ke ai ke bangi ya kra po meeting kalong da kumoi da ngila ayo ya ka minutes of the meeting kalong da kumoi te klaim da UI ya ka minutes of the meeting klaim da yo ban pule ti nampak la ban aya karai dengan cara ya karai ke bat kenangin sa iPad on da ngila da yo ya ka assurance in writing ke jongki ka bayade berkata mentangi haban ong bakan dang lok tumtah jongki Asha ki nampak trehi ki dang don bagi hakasrai tak hadu bangi la ban ya penbet da koi pat korkom nginda yo ya kata ka minus ke jongki isi syong bagi isi lada dei bangin haban weng noru lada ja bagi Asha ke muncul isi peta kapon ngasi pentepa